Ai kamno pilong baru di parlok ngi skam ba pia don kamet ko pakya. Singo kwa ban ong kawai mo he gitu ki nong bisni ki apa ni le ya. Dan sina video ai ko ban ong kan ya bakal menjual prime sim ni sina video dan sam lawan dan kita lawan chat ni lawan mai phone video. Dia mai pat ban bisni ki mo nomor ba pi pun nang la de. Nanti wei boleh bisa nomor. Sudah kok ini jadi lihat sedikit. Tapi don share sama sim pada kawan project saya kalau lihat semua. Jam ini itu kita kai drop jam ini itu kita buat kita job review balai bisnis Cina video like tapi mon berpait naik page di video yang dari boleh like comment kayak like ki Cina video yang kamay la naman tayo la jom onde kamay la tapi tapi ko apa kamay bisa Cina video tap ko Instagram have ko onde gi ban page ko nyo you da ko page da ko di comment ni video jom pa ni scam ni video kan ira video ba kan ira video bisa da sana dengan video sama share ko nang ba perlu kita melihat mengenai kebijakan nomor ba tapi nang panagyo bisna kan game bijing chat game phone video game tiap apa you pinsa kamay bisa ada kalau bisna bio om dei dak do comment lagi kan si egi bru pinju kamay bisa na to tapi kuat siapa kamay bisa sina ge video la jom like balik ban bisni ya ke jing nang ge sama view kena di egi bru tangane kuat no dei ba piarap ni video sio kapan share